Rakan tahiro kemusuhan ada takut, hantar dem surat ke lawan hanata genta. Menyogan akai ngan sopan getah putimang, pujir kerakan tak sayang lagi sedara. Menyokianan jahat saling membro akai, tak putinggai nan ureng nyan tak pesadua. Di bawah komando Akhyar Kamil, di bawah komando Akhyar Kamil, untuk Aceh kami mengabdi, teguh di jalan yang suci.